Mentang ini play ya kisan ngut ki goalkeeper lagi nong up goal bakan sai tam jong ke perthai ki balio bentep bun goal wala gidei ki nong up goal. Ubawan haga kerdan kebasan ude urene heguita ude goalkeeper jong kari Colombia ubayele kai hakis nam kat khandai spa prapusan hadu arajar khandai urene heguita ude goalkeeper ubashilur haga babun sinumi syapdeng madan wala ude goalkeeper urene heguita ude yoban tap adu sau pulai goal wala da wile kai kum u goalkeeper. Ubawan haga kerdan gabasau ude Johnny Vegas Fernandez ude goalkeeper jong kari Peru ubayele kai hakis nam kat khandai spa khandai pnyau hadu arajar khatnyau Johnny Vegas Fernandez ulio ben tap adu sau pusan gol bad utam tang ar gol ya urene heguita. Ubawan haga kerdan gabalai ude George Campos ude goalkeeper jong kari Mexico ubayele kai hakis nam kat khandai spa pra hadu arajar sau George Campos wala ude goalkeeper uba kamret hakamet Henry udon pat kasab kabatwit ban up goal George Campos ulio ben tap adu sau Henry goal badu tam chigul yau Johnny Vegas Fernandez. Ubawan haga kerdan gabaar uday Josh Luis uday goalkeeper jong kari Paraguay ubayele kai hagis nam kat khandai spa prapuar hadu arajar sau Josh Luis ulayo ben tap hadu enriu pnyau gol bad nagini kin enriu pnyau teligi gol ki jongu prateligi gol ki dai gol ki bauliyo ben tap haga jingle kai international badu Josh Luis udairu goalkeeper ubaningkong banyo tap hat-trick haga jingle kai football bad gani ga record jong u banyo tap hat-trick kum goalkeeper kadang ne adu menta namar banyo tap hat-trick goalkeeper kamlong dalai ka basok Ubawan haga kerdan baningkong ude Rogerio Ceni ubre goalkeeper jong kari Brazil bad ga klub Sao Paulo Rogerio ubayele kai hakis nam khat khandai spa khandai pheu hadu arah jar khatsan Rogerio Ceni ulio ban tap adu shispa live way goal Henry kat kum ga jingkhen jong ka IFFHS ulio ban tap shispa ar khandai goal na ki 1000 ar spa live nyotli jing de kai ban san khandai goal na ki shispa live way tli ki goal ki jong ulio ban tap leng ba ka free kick bad Rogerio ulio ban priang hadu live tli ki Guinness World Record bad ka way ulio priang kadai kum goalkeeper bayo tap pun goal tam haka jing le kai football bad gane ga record jong Rogerio kala ban simpor dagi theusnem bandon ki bala ban khenya ka namar Rogerio utam hadu liu theusal yau Josh Luis ubabat ya kerdan ka baar